Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti paramit mo na nang? Mapan ka man iti ayan ni Antim ko ni Alex, anak ko. Ay nawaw, siyak manan ti baon niyo. Kayat mo ti mangan iti baloton, no? Kayat ko ah. No kasta nga rod, mapan mo alaan ti order ko. Amang ano saan pa nakaluto rin nang? Ay nawaw, nakaluton. Nag-chat nga rod kanyak itay. Manot ti order yaw, tapno amok ti ibaga ki jay. Naichat ko maten kan kwa na, mapan mo laang alaan. Ti bayad na ngayon nang? Nabayadan nun. Naisend ko iti Gcash ni Antim ko ni. Okay nga ron na nang. Ala, gawa am tanay. Makapangpanganak iti balot. Alak man ti order ni nanang ko, anti ko ni. Aywan, iso ta nakasupot, nakong. Adda suka ngayon na yun, mga ante. Adda. Ay nawaw, na ito'y laang. Kurang mo't na ito'y ante. No kurang, nayunam latta ditan. Plastic nga eh. Adda ti plastic dita drawer. Kurang mo't nga mintit itadyo suka ante. Basit lang at talaga tapno awan ti masayang. Sayang mo't ngamin no saan ang maibos kat maibal lang laang. Nay, kita ma. Sobran samot kanday ta, nakong. Agkalma kayo lang ante. Amok, tiyar aramida. Sa tino tinangibaw na mi ti anak ta, Marta bakay. Iti ayan ni Marico nila kay. Ay nawaw. Apa ijay? Na, siyempre. Adda mapanalangan. Unay kalaki din ay alakay. Kunaklakin din na panmanon iti ayan na iti gagayim na. Nasabat ko nga mindanardo agayim na ditadalan. Arak man ang tigom na. Nasapa mo't anagawid itay. Ne, isumot kanta sumungad. Ala, agpulis ka. Tamangan tayo iti balot, lakay. Agsawrak labit na nagatul ti bagbagay. Oh, ato yung tortariya balot na na. Adda suka na day ta. Adda. Ala, mangirwar ka nga ruden iti malukong. Taraman ang taman no na imas mutlaang ti balot alako day jay ako ni. Ay nawaw, apay ngay. Nabutak mo ti daduma. Ato yung ti malukong ipapaalam na nang. Apay akastoy ngay Alex. Diyan niya. Ti balot aginatang mo. Nabtak mo ti daduma. Ay won. Anya tinapasama kaya? Diyan ka mo ano nang. Nakasupot mo't nga minday tayo dintad niyan ti kuni. Lukas na. Amangan no gagara na nga inted tinabutakan ka. Diyan ka mo ano nang. Ay mabiit man lang, tasyak ti mapan iti istor na. Saan mo tan anaimas no tinabutak abalot ti itud na. Sa dino ti papanamba kayo. Iti ayan ni Maricone. Ay, unak man no kanan tayo ti balot aginatang ni Alex. Kasano ko ma, kat nabdak mo ti daduma. Anya? Kita mo, awanan tinabati asabaw. Anya ngayon ti imas na dayta. Amangan mo no nabutak mo si ka Alex. Ni, apay asyak ti pabasurin niyo tatang. Anyat amok ni tangay. Ibagam ti puno. Amangan mo't no naigalis ka di tadalan. Ni tatang mo't awan amok di takunak lang arudan. Oh, makitam dayta George. Inosente ti anak mo. Ala, mudto yan dayta abalot ta isublik ni Kone. Saan na mabalinti kastangat aramidan da a babae? Umay ko isubli ti balot alakom, Maricone. Ay nawaw, itian niya aga po, mare. Saan mo't amabalin basta isublim latan? Malugi ak mo't Kita man to'y lakom, Mare. Mingmingam anaimbag. Ne, apay ngay? Nabutak mo't tanti daduma. Dayta nga rod, saan la amay sa? Ado tinabdak, iso anasken asukatam iti baro. Ang
Kasano ko maamabatak dayta. Kat inayat mo tin kastak anang isilupin. Tapno saanan adumakkel pa'y ti isyo, sukatamlaangan. Anya? Nay, amangan mo't no nabatak ni Alex, mare. Saan ka nung arod, mare? Amangan ko nak nung naigalis di tadalan. Wano saan? Amangan no natnag na. Tapabasulong pa'y laang ti anak ko. Sukatamkid din. Ay saan amabalinti kasta, mare? Awan ti betak na dagita idiin supot ko. No kasta, di mo kaya't asukatan. Saan, mare? Amok asaan anabetak dagita abalot idiin supot ko. Ni Alex nga anak mo ti saludsudam. Para balot lang, dadaalam ti reputasyon mo, mare. Rupat kwarta kamat gayam ano kasta. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, mare. Kita ta mga no inulbudan na kamat ti anak mo. Saan asyak ti kalkalabanam kunak nay? Kasta unay matiungat ni Marta apimanaw anak ka. Ti kayat na kat sukatak ti balot anabetak, nanang. Ay nawaw, apay ngamin amangila ko ka itinabetak ka balot. Ay, saan Awan ti betak na dayja idiin mainala ni Alex, nanang. Sigurado tasyak tinang isupot. Ti kayat mo asawan, agul-ulbod ni Alex. Jakla ang amo, nanang. Amangan no naigalis dita, iso anabetak ti balot. Imposible mo't Ay una yan. Isun tumananday ta. Ay na, basta siya, awan amok abasol ko, nanang. Nadalos ti konsensya. Makapasurun mo't daya ako ni. Agasam ngay, di nakit di kayat asukatan ti balot anabetak. Amangan mo't no ni Alex, tinakabetak, bakit? Nangag mo matimbaga ni Alex. Inosente ti anak na. Talagakit di arupat kwarta daya ako ni. Tila ang bagi na ti pampanunutan na. Di kagsawi ti dakes, bakit? Pudnomat nga rin. Rupat kwarta daya babae. Amom pa'y anya ti pudno napasamak, sakbay ngagsaw ka. Anyat amom. Amang ni Alex matpiman tinagulbon. Ni Alex mismo tinangibaga nga awan amuna lakay. Apay aya, di ka makauawat. Unay kan bakit? Agsaga na daya babae. Saan asyak ti pagararamidan na iti kasta ko naktumag. Sa anak ng agtal na, aging gaadi na sulbaran day ta aparikot. Agbibisin daya babae. Agraman na butak abalot. Ila ko na. Ay nawaw. Tangiwat mo bakit? Kumporme manan tilawulawatem dita. Sika, ti pagsasarita ang dagiti chismo sa ijay waiting shade ko ni anak ka. Ay nawaw, apay kano, nanang. Ilaklakom kano tinabutak abalaw. Anya? Saan lang aday ta anak ka, agbibisin ka kanupay. Ay na, sigurado ani Marta tinagapuan na dayta, nanang. Isungag pa iso anak ka. Talaga arapas tingiwat dayta babae. Ngaw-ngaw. Dayta nga road. No anyamat ngamin ti inaramid dayjay nga Alex Apay adi na inbaga ti pudno iti inana. Siyak paikit din ti pagpupudutan ni Marta. Mabiit man laang, Mari Marta. Di ka man pasalsali iti dalan ko si Kakoni. Apay akasta ka. Ngaw-ngaw kamat angaw-ngaw. Nayunam pa yan ti istoryam. Ay una yan ti kasta nga ugali, Mari Marta. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asaan asyak ti kalabanam? Ay na, talaga arapas ti panagniw-ngiwat mo. Tasyak pa iti pangibagam iti kasta? Pudnumat, nasakit itirik na dagiti balikas arumrumwar iti ngiwat mo. Talaga masaktan ka ata pudno? Ti pustiso! Piduta Dayta ang iwat mo ti ayan ti parikot. Agtanakan. Maminsan pa yung adamangag ko, daitak at talaga tangiwat mo. Ay, una yan ti kasjay ngay naramid mo kan ni Marta anak ka. Deserve na dayjay, nanang. Kurang paikit di dayjay, Uray lanak nagtipustisyon na. Tapno agnakam, nanang. Diyak magustuhan ti kasjay pa nagsasauna kanyak. Wan mo't kit di nariga ti agul ulimak no daduma takarkarwan da mutan. Dayta nga rod kat, nanang.
Rapas pa'y mo tingiwat na day ang Mari Marta. Ay, una yan tarapas ang iwat, anak ko. Kapag numat nanang, naidumduma tingiwat day babae. Malawunan. Sapay la kumahta makaamiris mo tan. Sapay la kumananang. Maminsan pa yung adamangag ko, may katumanan ti pustiso na ako na alangarudan. Nay, apaya kasta tila nga Marta bakay. Awan mo't tan ti pustisaw. Ada di ti bulsak. Ay nawaw. Apay mo't ngimbulsam. Natnangarod itay lakay. Raa? Ay, masurunak iti day di akuni. Di mo ibang ka dinanog na tangiwat mo. Iso anat nagtipustisaw. Marurudak roon na iti day di babae. Day tangamin ka't bakit. Rapas ngamin tangiwat mo. Makitam day ta napasamakin ka. Sawaw kalakit nga rudan. Agtanga ka ngaminay. Sa dino tinagkapwam si ka Alex. Api ka di tatang. Agtugaw ka man, tag sarita tayo tinalapat. May papanitan niya. Agpudno ka, ha? Anya tinapasamak. Apay, anabutak na kiti balot, nga insang put mo diti balay. Kuha tatang? Diyan ka mo. Ibagam ti pudno. Amok kan marik na ka nagulbud ka kada kami iti inam. Kuha ngamin tatang. Anya, kinapudno na naigalisak. Naigalisak isa na buong sinaduma. Anya, makitam na itang aramid mo. Si kamot gayam ti ayan ti parikot. Ninanang mo sao a sao. Di na pa'y amoy no anya ti pudnaw. Ayun na yun na ya. Anya ti kunam lakay? Naigalis ti anak mo, idi imbaon mo. Kat iso ti magagapo no apay anabutak dagiti balot. Anya? Naita ti pudnaw, bakit? Ay, nawaw. Awanan na, nakababain ka. Sapay istoryam ni Connie. Saan lang na ita? Nagadupay ti nagsasakit na balikas mo kenkwana. Sa dino ti ayan day ta nga Alex. Anday ti silid na. Mabiit man lang takasaritak day ta tao. Alawin. Sige, kasaritam. Kat sika, agkid daw ka iti pasensya ka ni Connie. Darasudos kan tumot ngamin bakay. Ay, no, Alex, ayaw. Apay ka dinanang. Apay anagulbod ka, ah? Nakulbod? Sika magayam tinang butak iti day di abalot. Nanang. Awanin naibabain akon kan Mariconi. Diyak mating kagara day dinanang. Wen angam saan mat anasaya at nga agulbod ka. Nakababain launay kan Mariconi. Sapay pinagsasawak piman. Bakit? Andamot lang nagkurangam. Di mo ipabasol amin iti anak ta. Ay, wen, amok day talakay. Di ka madanagan. Tasyak matlaang timang sulbar iti parikot ko. Sa dino ti papanambakit. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay. Iti ayan ni Mariconi ah. No kasta, agkid daw ka ni ti pamakawan kan kuana. Kapilitan alakay. Siyak matpiman tinagbidtot. Nagado ti dakas abalikas ko kan kuana. Tagayam, nagulbud ti anak na. Pagadalam daytan bakit. Intun sumaruno, tanangam ti panagsasaom. Saan ka nga dardarasudos? Tanay, si kamot lang ti maibabain kunak manay. Naimbagngal daw mo, Mariconi. Ay nawaw. Anya man ang ti aramidam dito'y balay si Kamarta. Nuin may ka tapno dadaalam ti aldaw ko. Pangaasim pumanaw ka. Kamali ka, Mare. Sa anak nga imay tapno makiapakan ka. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ha? Pasensya kan, Mare. Nimot gayam Alex nga anak ko tinangbutak iti balot nga order ko kan ka. Kunak tumat. Naigalis ka no di tadalan, Mare. Di nalaang impod no adagos tamabutang amaungtan. Pasensya kan akadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka. Inton sumaruno, amuam pa'y tipudno sakbay nga agsao ka, Mare. Sapay rapas tangiwat mo. Nagadaw tinagsasakit abalikas arumrumwar di tangiwat mo. Ay, wen Mare, lesson learned day ito'y kanya. Sapay la kumaata mapakawan na. Mala, pakawanan ka.
ngam pangaasim tabaliwam ti kasta nga ugali mare. Sakbay nga agsao ka, amwam pay no anya ti pudno. Tanarigat ti mailawan mare. Saan mo't amabalin asubliam ti dakas abalikas ang naisawang mo iti padam a tao? Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuam pa iti pudno a napasamak tapno di ka mailawlawan. Kang runaan iti amin, tapno di ka makabasol iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.